buhombe burimwo. Iyo ubaye mu nzu y'Imana uraruhuka. Kandi ikindi kintu, kuba mu nzu y'Imana tuzobisanga mu bitabo by'ubugingo mu ijuru. Imbere y'izina ryawe bizokwandikwa. Niyo mpamvu kuza mu nzu y'Imana ntuzoze kwiyereka mami canke dadi, ariko uzoze kubera ari Imana gusa. Haleluya! Uzoze mu nzu y'Imana kwitazira kubera ari Imana byonyene. Ibyo bizokwandikwa mu mateka yawe mu ijuru. Kuko Yohani yaravuze ngo mbona ibitabo by'abera, ngo bimwe byarimo amazina yabo, ngo ibindi byarimo imirimo bakoze. Iyo mirimo twakoze harimo kuba mu nzu y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Uzokumviriza iyo usohotse mu rushengero, ibintu byose biragaruka bigatororokana, kongera kwiyumvira ngene ubaho, kongera kwiyumvira ngene bakwirukana mu nzu. Ariko iyo ukiri mu nzu y'Imana haba hari ubwiza bw'Imana budufutamo ibyo bintu byose. Kuba mu nzu y'Imana ni iby'ikimazi kinini cyane, kandi ibyo tuzobisanga imbere y'amazina yacu, tuzobisanga muri bya bitabo by'imirimo y'abera. Ntabwo kujya mu kabare tuzobisanga muri cya gitabo cy'ubugingo, ntabwo kujya muri revedodeye tuzobisangayo, ntabwo kujya muri anniversaire tuzobisangayo, ntabwo kujya kwirukanga guhiga amafaranga tuzobisangayo, ariko kuba mu nzu y'Imana ukihweza ubwiza bw'Imana gusa, ibyo uzobisanga imbere y'izina ryawe. Haleluya! Rero ugerageze ugwane, naho waba ugwaye utembagure kujya mu nzu y'Imana, wikwege kuba mu nzu y'Imana. Dawidi niko yavuze ngo naranezerewe cyane igihe bambwira ngo njye mu nzu y'Imana, igihe bambwira ngo njye mu ngoro kwa data, naranezerewe cyane. Haleluya! Uno munsi umubiri watwemerera uratubwira ngo tujye mu nzu y'Imana, ubwenge buratwemera kujya mu nzu y'Imana. Uhoraho nahabwa icyubahiro, niwe yabidushoboje, aragahabwa icyubahiro. Sinzi kurabiraba iyo kuva mu gatondo wiyumvire ko havuja gusenga, wiyumvire ko havuja muri ruwanja na adoration, iyo wiyumvire ko havuja kumviriza ijambo, ariko hakarinda hagera bikanka kahema, ubwa nyuma bikanka ukabona ko byanse. Saa 11:30 ukavuga ngo naho haba saa 11:45 ndagenda, naho haba saa 12 ndagenda, naho haza kuba saa 12 ariko bikanka, ukaruhira gusiba. Sinzi kurumva umubabaro ugira ngo nugane. Yesu adufashe cyane. Kwa mu nzu y'Imana mwene data ni byiza, bihimbara Imana. Kandi burya nubwo bataba batuvugishijwe ko hano, noneho batuvugishijwe ko indirimbo zica hano n'ubuhanuzi, umurongozi yaciye hano abayavuze ubuhanuzi, ikintu cyose cyabaye hano ushobora no kwitegereza mwene so ukuntu yambaye, ukuntu yaririmbye, bikakubera ubuhanuzi wewe. Yesu nashimwe. Mu nzu y'Imana byose bihari ni byiza.